पासपिन करना में भुंडे बाखा कोचारुंका भोटिकिनी खमौल टैगो चोया या डिगले वेकअप पिनीको इच्छा पोइंट त भोटिकिनीको बाखा ममसुम पासा चोया छोया या डिगदो ठौ वे भुन्टेना नापा वेकला ठोप बाखा न उखुन्टे आसकाजी बज्राचार्य द्वारा लिखित भुंडे नेपालले हगु वंशावली चोया टको सबै आधारे चोया डिगो खकुला डिगदो अन्ते बाखा सार संक्षिप्त चोया बिया डिमा ममसुम पासित सुबा बिसे लिप लिपना वेकै पाखे ठजा ग्वाली दहा चुनी रहेको आशयाना आ नेने भोटिकिनीको बाख अर्थात जाउल जात्रे बाख ठट्न्याई बुङ्डे नेपाया डम्बन लिपै खख खपैसम्म गरिबमा बुरामा जाफो आवाजो भुज्याट भुपाके सोया वनाचुन आवाज ढास वसयागो बैडी ज्या सोम ज्याचन जाफो आवाजो ले व भुइ मुठेवा छम ब्राह्मण वया ठकलाई मिखै शाका मोफेका चुन उता वासा याटा छेटको वया वासा याना बिरगा बिन्ती याटा ठ भुए म ठके महे वासना कानाटैगु मरो ओके ठौ जिफै मुखो टगा थाल ब्राह्मण वासा मर्सा सोयाजको बिउसा गा टासेले जाफो आवाजो ब्राह्मण लिसी ब्राह्मणी छे होन ब्राह्मण जाफो आवाज त सुसा मुरुको सुनसानको ठासा बना यंका छगो टडंगो पुखु सिठ्या यंकल अनछनवा ब्राह्मण ठगो मसिका बिल ठ कर्कटक नागराज जोगो ट ड पुको ठाउ छेजु खखन हाक्न ठखना छुया ग्यामा अटका न सान्तना बिल अन आवाज उता मिख चिसका पुखली दुनि बनायंकल पुखली दुनछनवा मिखकना सोबले ज्वाजल्ले मानको लुयन दरबार खन दरबार दुनछनवा लस्कु सेना ढुकल नाप साक्क मिष्टान भोजन नकल आवाज या भोजन सिडे व कर्कटक नागराज कलाम न्यन वया मिख क्यों वल जाफो आवाज छु वास जुना मोगने भैसजे दिय ट्यान समारी चुन भैसजे तथागत मन्त्र पाठना ठग नाप लिउने खिटी टुका व निगुले खिटी स्यागु मिखा टया बिल ठटे पिन्टको मिखा वास टया बिउले मिख स्यागु पाके जुगु लुए चोपको कोलाट मिखा लुए चोपको लसियले कर्कटक नाराज वे तिरिमेज अटकन लेतल लेटागु सुरे कर्कटक नाराज सुफनी फ तागु बिग जुल तका जाफा आवाज ता आगे जुल आवाज न कर्कटक नागराज फिनाटको रत्न जोहारा ठुनाटको पाक्ल फोटो फन कर्कटक नागराज छ्या छ्या जुल अले ठमा फिनाटको पाक्ल टोटा आवाज जित ल लाला टस्क मुवङ ल ठोल्लो ने यकुसे मिखवनी खुया यंके ढोडो लाला ठा किना जिमटे टोट मटे गाठाल अनले जाफो आवाज त टपुखली चुया या बिदा बिया छया हल ठुके जाफो आवाज त मामा छेज क्यापी छेपी क्याल जि नुगु ज्याचन पिन लिप छे वबले छेज पि डकोन लेटाल आवाज जुक्को खको डक्को ख छेज पि टकन टट कर्कटक नागराज बियाहगु ल डियन फिनाटगु ल टोया केन ल्या वसान से जाफो आवाज भुवसा प्यावसा वल्ल फिना ज्याचन छेटकै मोटोट ल छन आवाज भुइ जाइना चमले छम फुट वया वल्ल फिनाटक सोया चुन अले आवाज न्यने वया खसेक सेको ल गन व सुना बिया हो गुली वंगुटका कुट्टुकला न्यना वो ल ठट बिलदास ढाक्को मु फुलिटका टकन थाल जाफो आवाज न ठट नागराज शिरपा बिगो ओके स्वीटन बिमखो टया छोट वो लो ओम फुट नि जाफो आवाज भुजे यावेगो बिस्ला बिस्ला सोया चुनि जुया होला छनो आवाज तान्या ठमा फिनाटको नाग बिया हौल अनि या ड्यागमेटिया जायत उग्रीमे गुब्लेलाई क्यारका टाक लगा चोम फुट सुटुक्क खुयायंकला आवाज ओखे ठुके माल लुया मोसि ठमा टिक्कार्य त छेवन छेजो पाखेन भोफे माल ई बिनावन इले भुङ्गे जाउल जात्रा छन् य सकल यल बासी पनि मोटो छेका होया चोङ डक्कुसे खेलेचना नेट जुरेजना या टकदो उ नेगो डक्को पाजुका फुट होया ने आबिल तो मुनुटेसँग खुया नगुला पक्के मखो ढका सिका तन्त्र सम गुर्जो टारन टबले फुट खण्डे आवल वो फुट मध्ये छम फुट उल्लो फिना त न खंकल वया इले जाफो आवाज न अन्य दुग जुयाचनसा कर्कटक नागराज न मनु रुपे अन्य चाला चोङ जुयाचन अन फुटियाके ठौ ल खनिवा जाफो आवाज भयाउना ल लाका काउन फुटिया न्यने आवाज सुपट्टा हाना शक्तिशालीको लोन फिना त दनी आवाज त लछार पछार या त ठुलाफु खनिवा कर्कटक नागराज वना फुट या त छट्टो डाया बिउले फुट अन्य प्यागलक्क हुन कर्कटक नागराज ठग रूप किन अले कर्कटक नागराज वल्ल ठमहे आवाज त बियाग हो सुयो ख उट टोन लिटबियो ठुल्ल फी छन्त मोलो ढासेले फुट ठम फिनाटेको ल टोटा कर्कटक नागराज लाटे बिल अले फुट बिन्टियाना ठुल्ल मुवङ चीज भुजे याइठा फिना विम जाफु आवाज त न मोलो ठुल्ल कर्नामे पाली छामा
टका टाइम आवाज न छाया मुखका टाइम अफ्ट अनले निमेश न कर्नामे एटा छाया बिल ठोक येलडे जुथा टक थिएन जुजिया समीपस ठोक नागे रत्न जटित वस्त्र पेंगो दिशस सोक किनमागो कोचट नापाङ्गो चाक देव दैटे नाग लोको मनुष्यटेको निम्ति जुल निको चाक येलो खप टड व निर्वाण ज्याव पि बन्डटट गुरु जुज नरेन्द्र देव रस चक्र व कर्कोटक नाग रागत जुल सोक चाक जापो आवाजो फुट व मेपि फुट गन पि जुल ठट जावल जात्रे इल्या या माग जुल ठनले कर्कोटक नाग राजा जापो आवाजो फुट लाम गुर्जाट सन्तोष जीको सम्पत्ति बिया कर्कोटक नागराज लोभ ज्यावन वे चाने आक्न कर्नामे लिटियंगट यछिट मुना जावले खेले वला उबले कर्नामे जौग पालिचो बन्डुटर गुरिया मन्त्री प्रभाव सुई निम देवी पियावया यछिटेट लिना यंकला उकी यता निरन्तरता विषय ठौटक्न चाचुनी खुनु नकी खायरका याना चोंगे दनी कने खुनु नागे वस्त्र अर्थात पाक्ल वा फोटो केना जात्रा कोचाकी ठो नाग वस्त्र सोयेको प्रभाव अष्ट महाभय टरे जिते हाटगो सुबा बाखा ठनिया कोचला